Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Saygılı ATR telekanalının teleseyircileri, canlı yayınımızını seyretesiniz. Sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve bugün yayınımız devamında biz bir kısmını Kırım Tatar tilinde, diğer kısmını Ukrayna Rus tillerinde alıp baracağımız ve sonki aktual meselelerini laf etmeye planlaştırdık. Olar sırasında elbette ki işgal etilgen Kırım'da semedeşlerimizge, yani Kırım Tatar halkına yapılgan baskılarının devam etilmesi malum olğan üzere Tunyev'in işgalcileri 6 Kırım Tatarının Bahçesaray ve Bahçesaray rayonunda yerleşken evlerine tintuvlerinin basıp girdi. Kene defasında olğanı gibi evlerge sabah saat 4'te geldiler ve evlerini darmadağın etip karıştırdılar ve 6 Kırım Tatarını mikroavtobuska yüklep alıp kettiler. Bugün artık malum olğanına göre onlarını terrorizmde, yani sözde Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etkenlerinde kabatlaylar ve Kırım Birdemligi teşkilatının bergen malumatlarına göre onlarını 2 ayga hapishanege taşladılar. Yani büyük ihtimal diğer siyasi mahpuslarımız gibi bu semedeşlerimizni de terrorizmde kabatlayacak ve onlarga da uzun yıllar hapishane müddeti cezalarını vermeye planlaştırar Rus işgalcileri, ama umut etemiz ki işgalcilerinin Kırım Tatarlarga bergen 10-20 yıl hapis cezalarını onlarının bu müddetini çekmeye vakitleri bu vakit geçmez ve onlar tezden bu esaretten, bu Rus işgalcilerinin hapishanelerinden özgürlükке, serbestlikке ve evlerine kavuşurlar. Aynı zamanda şunu da kaydetmeye isteyeyim ki Tunyev'in tutulgan Kırım Tatarlarının korantaları bile Rus işgalcilerine kederete. Bugün malum olğanı üzere onlarga hapiste bulunup müddeti belgilengen edi ve onlarını destek etmeye kelgen soy akrabaları, yakınları, arkadaşları Ahmejit'nin işgalci yukarı mahkemesi binasında toplaştılar. Bu binanın o günde destek vermek için toplaştılar ve Ruslar buna bile dayanıp olamadı ve Kırım Tatarlarını demek mikroavtobuslarga yüklep kene Ahmejit'in polis bölügüne alıp kettiler ve koronuşke göre büyük ihtimal onlarga memuri davalar açılacak ya para cezaları ya da 10 gün hapis cezası verilebilir. Bunun beraberlikte malum olğanı üzere bu hafta Kiev'de Kırım platforması dep adlandırılgan 3. balaban bir toplantı o'tkerildi ve bu gibi tedbirge 60'tan ziyade devletlerinin temsilcileri ve uluslararası halkara teşkilatının temsilcileri koşuldular. Anda elbette ki Kırım Tatar halkının liderleri Mustafa Cemilov, Rifat Chubarov, Milli Meclis azaları ve birçok diğer Ukrayna'da yüksek mertebede olğan siyasetçiler de koşuldular ve bu tedbir kütlevi bir şekilde o'tkerildi ve anda elbette ki Kırım meselesi, Kırım'da bozgunlukları meselesi müzakere etildi. Bu meseleni biz Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Ağa Chubarov'nin laf etmeye planlaştırdık ve onun yayınımızga bağlanmasını bekler eken de daha bir kere kaydetmeye isteyim. Saygılı dostlar, bizim YouTube kanalımızga abone olmağa ve like koymağa unutmanız. Rifat Ağa ise bizle canlı bağda. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Rifat Ağa. Hayırlı akşamlar hepimize. Men Kırım'da o'tkerilgen tintuvlerden başladım. Sizin fikrinizce bu işgalcilerinin o'tkerilgen Kırım platformasına bir reaksiyası olabilir mi ya da sistematik bir şekilde o'tkerilgen represiyalarının devamıdır? Şimdi bu Tunyev'in sabahdan olğan tentuvler elbette Kırım Tatar halkına Rus işgalcileri tarafından bana bu 9 sene devamında yapılgan baskınların devamı. Çünkü esas sebebi orada Kırım Tatar milletini ezip, parçalayıp ve kendi vatanlarında yok etmesi. Bu Rusların endi saklamagan, böyle açıktan göstergen bütün niyetleri ve bunun farkında olmaya gerek ve o sebepten çeşit böyle kabayatlamaları uydurup işte birisi terörist, birisi diversant, birisi Hizbut Tahrir, birisi daha bir şey, ama esası Kırım Tatar olğanları için. İşte ben bu soydaşlarımızın soyadlarını söylemeye isteyeyim. Şimdi yakalanan kişilerimiz Ruslan Hasanov, Seydamet Mustafayev, Remzi Nimetolayev,
Abdülmecid Seyit Umerov, Ahmethan Umerov ve Eldar Yakubov. Bu Abdülmecid Seyit Umerov'ların korantalarında bu endi 4. kişi yakalanacak. Yakalandı desek olmağa mümkün. Çünkü iki kardeşi bundan ağaları son dayısı ve endi kendisini bu Abdülmecid'ni yakaladılar. Bu Rusların orada işte endi Kırım ellerinden gideceğini, Kırım azat olacağını endi bilip onlar daha çok keskinden bütün bu baskınları Kırım Tatarlarga uyduralar. Kırım platforması için de böyle bir işte göstereler mana siz Kırım'ı azat etmeye istediniz mi? Sizler bütün halkara teşkilatlarga ve diğer devletlerge esaslanmaya düşünesiniz mi? Ama biz burada yapacağımızı yapacak deyip gösterirler. Ama inşallah bu baskınların sonu olacak. Kırım azat edildiğinden bu hepsi kesilecek ve hapiste olan kişilerimiz, kapatılan kişilerimiz hepsi azat olacaklar inşallah. Birde şunu kayd etmege isteyim saygılı seyirciler, Rifat Ağa'nın aytıp geçkeni ve seslendirgeni siyasi mabuslarının 6 artık siyasi mabusunun 4'er 5'er balaları var. Yani kene onlarca artık bala babasız kaldı dep aytmağa mümkün ve katinde umut etemiz ki onlarga berilebilecek müddet ki ondan fazla beriler bu gibi davalar boyunca sonuna ermez ve onlar tezden hapishaneden çıkmağa olurlar. Bu sabah Rifat Ağa Perivalna yani Ankara Kırım Tatar tilinde tarihi ismi olgan kasabamızda kene şiddetli patlamalar ötkerildi. Rus işgalcilerinin bildirgenine göre sanki dersin 42 kutlevi Ukrayna tarafından drone saldırısı yapılgan. Bularını demek bu hava savunma sistemlerinin sanki dersin yok etkenler ama şiddetli patlamalarını yerli sakinler eşitti. Aynı zamanda Budanov Kırım'a kara operasyonu yani toprak operasyası yapılabileceğini de aytıp geçti. Siz bu haberler etrafında ne düşünüyorsunuz? Sonki günlerde Kırım'dan o kadar çok haberler geliyor ki bu harbi olaylardan bağlı ve bazılarını şimdi sonlanacak öğrenmesi biraz vakit gerek ola. Çünkü Ruslar onda olganını çok saklaylar, gizleyler ve her bir tarafa da yasakladılar. İnsanlar video böyle çıkarmaya sakınalar. Ama buradaki bütün bu mekanizmleri, yolları kullanıp biz ne olsa da Kenede sonra bu olgan için haberleri alayık ve hepsi işte birbirine son yakınlaşa. 22. Avgust günü bizler bu Kiev şehre yakın olan İrpin diyen şehirde orada böyle bir tantanalı şekilde Kırım Tatar milli bayrağını tiklemiştik. Öyle bir tantanalı bir seremoni, böyle bir gösteri orada olmuştu. Ve bu Kırım Tatar milli bayrağı tiklenmesi işte Kırım Tatar halkına böyle bir şeref göstermesi, Kırım platforma açılmasına bağışlandı ve misafirlerimizin arasında orada işte bu Ukrayna özel harbi teşkilatının rehberi Kirill Budanov var idi. Jurnalistlere bazı şeyler anlatan son böyle yakınlaştı. Dedi ki biraz dikkat olunuz Kırım'da olacaklarını. Bugünleri bazı faydalı şeyler de var olacak gibi dedi. Böyle biraz çok uzatmadı ama duydum ben bazı şeyler olacağını. Ne olsa da işte Tarkhankut tarafta böyle olaylar ötkerildi. Perivalni dediğimiz şimdi Perivalni'den daha biraz öğreniyik. Neler orada oldu? Tunev'in Yalta taraftan da bile haberler aldık ama daha bu haberlerin devamı da olmadı. İnşallah olur. İşte ne olsa da şimdi Kırım yarımada olarak bu CBG yakınlaştı. Rusça front. CBG yakınlaştı ve bu gösterilgen ve orada ötkerilgen olaylar
yakınlarda daha büyük olacakların böyle bir başlangıcı gibi bana görüne. Belki ben biraz yanlışıyımdır ama çok yanlışmayım gibi de kendimi böyle duyam. İşte Güzler'de Kırım'ın etrafında başka ve çok da böyle nasıl size desem çabuk ötkerilgen olaylar da olabilir de ve bu sebepten insanlarımıza evvelden söylediğimizi gene de hatırlatmak isteyeyim. Her bir şeye biraz hazır olsunlar. Yok öyle ben korkutmak için değil, o kadarlık değil. Ama işte hazır olsunlar çünkü bu uçaksız, bu pilotsuz uçaklar kullanıldığı vakit ya da bilmeyeyim Allah göstermesin bu raketler orada askeri obyektlerge karşı kullanıldığı vakit insanlarımıza hiçbir türlü zararı olmasın. Erteden hazırlanan kendilerini saklamaya hazırlanan yerleri hazır olsun. Bunu söylemeyi istedim. İyi, bu hakikaten de çok mühim. O sebepten saygılı arkadaşlar, hakikaten de dikkatli olunuz. Hususan harbiy bölüklerinin yanında yaşayan semiddeşlerimizni bu harbiy bölüklerden uzak bir yerlerge, vaqtincha yerleşmege çağıra aynı zamanda Ukrayna, Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciligini bunu da koz önünde tutması zarur. Şimdi Kırım platforması meselesine de biraz değinmege isteyeyim. Çünkü siz de anda aktif bir şekilde iştirak ettiniz. Diğer Milli Meclis azalarımız ile birlikte memnun kaldınız mı bu defa ötkerilgen platforma tedbirinden? Şimdi bu Kırım platformanın 3. toplantısı ötkerildi. İlk toplantı 2021 senede yapılmıştı. O vakit elbette bu böyle bir meydan Kırım'ı azat edilmesi için böyle bir halkara meydan kurulganına biz o vakit çok memnun olduk ve bu memnunluğumuzu şu vakticikte coymadık. Çünkü seneden Kırım azat edileceği yakınlaşa ve korune. Çünkü ama elbette bu 21. seneden bu vakticik çok denişmeler oldu ve bu denişmelerde böyle ateş şeklinde cenk de başlandı geçen senesi ve burada çok zararlar yapıldı, binlerden insanlar öldürüldü. Ama bu keskinlik, bu facialar Kırım'ı azat edilmesine böyle bir şans verdi ve Kırım azat edileceğine bütün dünya şimdi koşuldu ve bana bu toplantıda şimdi tek böyle sözden Kırım azat edilecek tabi Rusya-Ukrayna savaşı Kırım'ın azat edilgeninden bitecek deyip böyle toktamadı birisi. Devam ettiler ve Kırım, azat edilgen Kırım nasıl yeniden canlandırılacak, ekonomikası nasıl yeniden tiklenecek ve orada böyle güvenlik sistemasını tiklemek için neler yapılacak, Karadeniz etrafı nasıl bakılacak ve Karadeniz'in çetindeki olan bütün devletler ne şekilde işbirlik yapacaklar. Diyeceğim şimdi Ukrayna ve Ukrayna'nın yanında birleşken bu onlarca devletler ya da bütün dünya desek de o kadar yanlış olmaz. Şimdi Ukrayna ve Ukrayna'nı destek eden devletler bu cenkten sonra barış nasıl kurulacağını bu toplantıda konuştular. Ben de bunu da söylemeye isteyeyim. Mustafa'mızın çıkışına insanlarımızın dikkatini çekmeye istedim. Bu hepsi YouTube'da şimdi söyledikleri hepsi YouTube'da yerleşmiş ve hepsi istediği vakit YouTube'a girip dinleyebilir. Bizim meclis taraftan 2 tane çıkışı oldu. Mustafa Ağamız söze çıktı Kırım Tatar teline ama bütün orada iştirak etkenlerine kulaklarına İngilizce ve Ukrayince çevirdiler. O sebepten hiçbir türlü rahatsızlık bir şey duymadı. Ama ağamız Kırım Tatar dilinde konuşkanı çok böyle hepimizin hoşumuza geldi. Beğendik bunu. Geçen seneleri de öyle yapmıştı. Ve sonra toplantının sonlarında böyle bir sonuçları baktığımız vakit
benim de çıkışım oldu ve bu çıkışıkta ben Kanada işte Kırım muhtariyeti tiklenişi ne kadar bizim taraftan beklenilgen böyle bir kararlar olganını bildirdim ve Kırım muhtariyeti nasıl şartlarga uyuşu gerek ve işte bunların da konuştuk. Diyeceğim Kırım Tatar halkın bu cenkin sonunda Kırım Tatar muhtariyetini beklediğini biz o platformada hepsine bildirmeye tırıştık. Mına 63 devlet temsilcileri koşuldu, men yanlışmasam, en azından prezident ilk başta öyle aytkan edi ve çeşit türlü uluslararası teşkilatlar koşulganını da aytıp geçtiler. Mına sizin fikrinizce, mına bu koşulgan ülkelerin sayısı ve ilahire yeterli edimi ya da kendi siz koşulmagan ama koşulması zarur gerek olgan ülkelerini de kaydeterediniz? Şimdi bakınız, bu çeşit türlü halkara meydanlarda Ukrayna devletinin meselesi ya da Rusya-Ukrayna savaş müzakere edildiği, bakıldığı vakit, kararlar kabul edildiği vakit şimdi 100'den ziyade devletler Ukrayna'nı destek etti. Ve bu çok büyük böyle bir sayı ya da rakam. Çünkü 100'den ziyade destekçileri kendine yakınlaştırmak için bu çok kolay değil. Ve Kırım platformasında işte söylediğimiz gibi 63 devletler ve halkara teşkilatların temsilcileri katıldı. Temsilcileri dediğimiz vakit devletlerin başlıkları, cumhurbaşkanları, hükümet başlıkları, parlamento başlıkları ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın genel sekreteri Guterres, daha diğerleri hepsi konuştular. Ve şimdi 63 Kırım platformu azası böyle bir bilesiniz böyle bir motor gibi ve bu 63 Kırım platformu iştirakçısı bütün dünyanın Kırım'ı anlatmasına, Ukrayna'yı destek etmesine, bütün diğer ülkeleri de birleştirmeye yeterli. 63 devlet bir yere gelip Kırım'ı konuştukları vakit Kırım Tatar halkını konuşuyorlar ve Kırım azat edileceğine ende hiçbir türlü böyle sakıntıları yok ve Kırım azat edilmesine sonunacak yardımcı olacaklarını bildirirler ve bildirirler değil ve yardımlarını da gösterirler. Mına geçen Kırım Platforması Teşkilatı'nın ilk tedbirinde, bu kütlevi tedbirinde Kırım kaytarılması boyunca stratejiya kabul edilgen edi. Çeşit türlü deklaratsiyalar, çeşit türlü memorandumlar ama büyük cenk başlaganından sonra evvelki kabul edilgen stratejiya Kırım'ın sadece siyasi diplomatik yolunun kaytarılığı ile bağlı vesika artık o kadar da aktüel değil. Bugün alıngan malumatlarga göre yangi bir strateji kurula eken, o da takdim etilmedi bulungan teşkilatçılarga ve temsilcilerge ama işlep çıkarıla. Kırım Tatar Milli Meclisi bu stratejiyaga dahil etile mi? Şimdi bu çalışmalar böyle çok basamaklı şekilde alıp barıla da bazı çalışmalar gizli kete. Gizli degenim işte saklamak için değil de birisinden ama cenk olduğu sebebinden bazı meseleler, bazı yönelişler elbette böyle açık şekilde müzakere edilmez. Bazı bu sualler böyle açık şekilde bakıla ve bizler bir iki ay evvelsi şimdi bu yeni stratejiye değil, eski değil, evvelde kabul edilen stratejiye bugündeki duruma göre denişmeler giderilmesi için ya da bazı noktaları daha çok terin dikkat olmasına için tekliflerimizi biz gösterdik. Ama neticede de nasıl kabul edilecek da bilgili değil. Çünkü bu yeniden hazırlanan yeni strateji değil de işte böyle biraz
tazeleştirilgen, öyle söylemeye gerek, tazeleştirilgen stratejiye daha kabul edilmedi. Ama bizim oradaki pozisyonlarımız hepinize ve cemaatimize, halkımıza bilgili. Burada hiçbir türlü gizlilik yok. İşte muhtariyet etrafında. Bizim pozisyonumuz Kırım'ın geleceği Ukrayna devletinin sınırlarında Kırım Tatar muhtariyeti şeklinde. Başka bir formulanı biz bilmeyik ve bilmeye de hazır değiliz. Çok haklısınız bu meselede. Çünkü aynı bu sualını ben Ukrayna Cumhurbaşkanı'na verdim. Kırım platforması çerçevesinde. Bilmem gördünüz mü ama press briefing ötkerilgen vakit ilk sualını Kırım Tatar telekanalına verdiler sözünü ve men çıkıp Zelenskiy'e Kırım Tatar halkının Ukrayna erkanında geleceğini nasıl göresiniz deyip sual verdim. Muhtariyetke böyle ima bulundu. Ama Zelenskiy buna böyle açık bir şekilde cevabını vermedi. Yani sualını eşitti ama cevabını vermedi. Ekonomik taraftan Kırım'ın inkişaf edileceğini, işgalden kurtarılacağını, harbi memuriyet kurulacağını kaydetti. Siyasi mahpuslarının çıkarılacağını kaydetti ve bundan başka sizlerge şimdilik hiçbir şey vaat etip olamayım degen bu gibi cümleni kurdu Ukrayna prezidenti. Meni aslında biraz uzdu desem yalan olmaz ama diğer taraftan da anlayayım galiba şimdiki şaraitlerde muhtariyet meselesini kütlevi bir şekilde kotermege biraz doğru değil deyip düşünüyorlar. Çeşitli türlü fikirler var burada. O sebepten bu çalışmalarga bağlı ama tek çalışmalarga değil. Elbette işte bu karar alınan yerlerde insanların ne kadar buna hazırlıkları olğanına göre biz anlayıq ki çeşitli türlü fikirler var ve çeşitli türlü pozisyonlar var. Biz de memnun olmayan fikirleri de konuşuyoruz onların fikirlerinin etrafında. Ama burada bunu birbirimize anlatmaya gerek. Şimdi birinciden bu Kırım'ı Rus işgalcilerden azat edilmesi. Eğer biz şimdi da bu işgallik Rusların işgali da devam etse, sürse orada insanlarımız kalmayacak aslında. Çünkü cenk devam edecek. İnsanları mecburi Rus ordusuna alacaklar. İnsanları birbirlerine karşı öldürtülmeye çalıştıracaklar ve geçen senesi bu seferberlik ya mobilizasyon ilan edilgen sonra Kırım'dan hem azı bir 6 bazıları 8.000 erkeklerimiz Kırım'ı terk etti değiller ve çoksa onların korantalarını da kendilerinden alıp çıktılar. O sebepten şimdi birinci yapacağımız, beklediğimiz ve bütün davrandığımız Kırım'ı azat edilmesi. Ve aynı zamanda elbette muhtariyet meselesi, bu mesele ille çözülecek. Şimdi ne kadar zorluklar olsa da ve bu birinci yapacağımızı azat edilmesine elbette biz bunu karşılık olarak göstermek. Eğer demeye mümkün değil ki muhtariyet olmasa Kırım azat edilmesin. Yok, Allah göstermesin. Rusların orada ne kadar çok olması milletimizi öldürmesi. Bunu hepsi orada anlayın pek çok yaxşı. O sebepten işte bu birinci yapacağımız Kırım'ı azat edilmesi. İkincisi evet muhtariyet tıklenmesi ve bunun etrafında hiçbirisi toktamayacak ve bizim burada konuşkan taraflarımızda tek Ukrayna devleti değil ve diğer devletlerin de rehberleri. Bu meseleni biz bütün ötkerilgen konuşmalarımızda diğer devletlerin başlıklarının biz bunu açıktan konuşuyoruz ve deyik ki Kırım'ın geleceği Ukrayna devletinin sınırlarında Kırım Tatar muhtariyet şeklinde ve bu fikrini hepsini anlatmaya biz devam etmekteyiz ve inşallah sonu hayırlı olur. İnşallah, çünkü hakikaten de Kırım Tatar meselesinin çözülmesi ve Ukrayna'ya kaytması bu hayatta kalma, saklanma meselesidir. Ve Rifat ağa sonki 5 dakikamız kalar ekende, hatta 4 dakikamız kalar ekende sonki haberler sırasında Prigojin'i de sormasam olmaz. Çünkü biz sizden onun bu sözde inkılabını laf etken edik ve şimdi Prigojin'in ölgeni hakkında aytalar. Yani onun uçkan uçağı Tuşken ya da Putin tarafından bir intikam dep aytalar. Siz nasıl görüyorsunuz bu meseleni ve ilk düşüngeniz neydi bu haberini alganda?
Men bunu okumuştum, birisi yazdı ama kendim de öyle düşünüyorum. Birbirlerin kırklıklarına yetişmesinler, birbirlerinin ardında gitsinler, birbirlerini gömmege yetiştirmesinler. Amin. Çünkü gerçekten de bu Prigojin Kreml'e karşı adımlar yapkanında biz beraberlikte canlı yayında bunu müzakere etmeye başladık. Ve bakınız işte bu Putin'in bu aslı karakterini ve onun bütün bu içini gösteriyor. Çünkü bu KGB'nin adamı ve onların böyle hazırlıkları var. Eğer bir zorluklar geldiği vakit becermeyen gibi olsa biraz artka verebilir, biraz kendisini yumuşak gösterebilir. Ama vakitini bulunup hazırlanıp ille ona karşı çıkan insanı öldürür. İşte Prigojin'in sonu bu ne zaman Putin'e karşı başladığı adımları o vakit endi bilinmişti. İşte diğerlerine belki ders olabilir ve şimdi zaman öyle gelecek Putin'e karşı daha karşı çıkan kişiler olacaklar. Ve şimdi bu Prigojin'i öldürgenini görüp belki de Putin'e karşı çıktıkları vakit yolun ortasında toktamazlar ve kendi hareketlerini Putin'i yok etmek için sonuna alıp varırlar. İşte burada böyle iki bandit işte birisi bir tanesini öldürmeye becerdi. Ama diyeyim de ikincisi, üçüncüsü, onuncusu da hepsi ölsünler. Amin. Büyük teşekkürler. Çok sağ olun Rifat ağa. Yayınımızga koşulganız ve suallarımızga cevap bergeniz için Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov bizle canlı bağdaydı sevgili arkadaşlar. Onun beraber işgal etilgen vatanımızda semiddeşlerimizge karşı ötkerilgen tintuvler, aynı zamanda Kırım'da şiddetleşken patlamalar ve Ukrayna ordusu tarafından yapılgan ucumlar, Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de ötkerilgen Kırım platforması maksadı ve neticeleri ve elbette ki Prigojin'in yani Wagner ÇVK'sının ölgeni, uçak kazası meselesini biraz olsa da laf ettik. Ama tafsiyatlıca bu meseleni biz harbiy ekspert ve analitiknen Aleksandr Kovalenko'nun beraber laf etmeye planlaştıramız. O bizim yayınımızga koşulur eken de daha bir kere sizlerge hatırlatmaga isteyim ki Prigojin'in demek 2 ay evvelsi ötkergen sözde inkılabından sonra uçak kazasında Rusya'nın Tvers bölgesinde onun uçağı düştü ve Prigojin'le beraber ekipajda olgan da 10 kişinin vefat etkeni bildirili. Rus matbuat vasıtaları ilk başta anda Prigojin'in olganını ayta edilir. Elbette ki bu bilgi tahminen 18 saat devamında tasdıklanmagan edi. Aynı zamanda demek anda Prigojin'in olup olmaganı şüphelerini ikinci uçakta yaratkan edi. Çünkü Prigojin'in uçağının yanı sıra onun diğer uçağı da aynı zamanda havada bulunaydı ve bir uçak düşkende diğerinde belki de Prigojin'in olabileceği fikirleri de aydınlatıldı. Ama sonra birkaç vakit geçkeninin düşken uçağının içerisinde Prigojin ve en büyük natsist yanında olan Nazi yani Wagner askerlerinin komutanı Utkin'nin de elak olganını, enge bergenini bildirgen ediler saygılı arkadaşlar ve böylece sonra demek morgda onların cesetleri teşhis edildi ve onların ölgeni tasdıklandı. Ama elbette ki biz Rusya hakkında aytamız. Rusya'da hiçbir şeyge %100 inanmak olmaz. Bugün öldü derler, yarın belki de ölmez. Ama olup biten hadiselerge bakar eken de ve Putin'in şahsiyetine bakar eken de onun Prigojin'den bu şekilde intikam alganı ihtimali hakikaten de çok yüksek. Çünkü Litvinenko'nun tarihini herkes bile, Berezovski'nin tarihini herkes bile, Navalny olsun ve da birçoklarının tarihini göz önüne alır eken de Prigojin'in bu şekilde hayatına son vereceği ve Putin tarafından onun emriyle elbette ki öldürüleceği ihtimali en büyük versiyalar sırasındadır. Айтқаным gibi Александр Коваленко bizle canlı bağda. Витаю в эфире телеканала АТР. Информационно-аналитическая программа «Бугунь». И у нас в гостях Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум.
Доброго вечера. Вот как раз сейчас обсуждали с председателем Меджлиса Рифатом Чубаровым смерть Пригожина, главы ЧВК «Вагнер». Мы с вами неоднократно в наших эфирах обсуждали его деятельность на территории Украины, вместе с деятельность оккупантов, да, и мы с вами обсуждали в том числе и его так называемый мятеж, путч, который был еще 2 месяца назад, и вот новости: Пригожин все. Насколько это для вас было ожидаемым? Ну, относительно того, что Пригожина так или иначе устранят, это было прекрасно понятно. Да? Вопрос был только в том, какие именно сроки этого устранения будут и каким именно методом. Я все-таки на самом деле склонялся к мнению, что это будет несколько иной срок, более затяжной, то есть не через 2 месяца, да еще фактически в тот же день, когда и произошел его 2 месяца назад мятеж, и начался поход на Москву, по сути, так приурочили. Все-таки думал, что будет отработано более ювелирно. Например, дадут ему где-то до конца года прожить, а затем под Новый год или после Нового года, или давайте так, с учетом, опять-таки, фетиша на разные даты и на разные события, на день рождения Путина. Накануне дня рождения Путина у Пригожина мог случиться инсульт или инфаркт. То есть у российских спецслужб довольно-таки богатая номенклатура ядов, которые имитируют разного болезни. Но настолько топорно сбивать самолет в воздушном пространстве Российской Федерации, по сути, на подлете к Москве, на мой взгляд, это несколько топорная работа, хотя, опять-таки, в ней есть определенный смысл. Это демонстративная казнь. Это демонстративная казнь для всех тех, кто в перспективе, в будущем вздумает пойти по стопам Пригожина. Неважно, кто это может быть, или частная военная компания, или отдельно взятый какой-то губернатор, олигарх, а возможно даже и генерал. Они просто будут знать, что их будет ожидать. В том или ином смысле, через какое-либо время это обязательная ликвидация. Действительно, уже после смерти Пригожина и его правой руки Уткина, да, ярого нациста, эта история уже начала обретать невероятное количество разных конспирологических теорий, разных версий. И самая первая версия, к которой склоняются практически все аналитики, эксперты, да, это месть Путина Пригожину ровно спустя 2 месяцев после его мятежа. Российские пропагандисты, конечно же, сразу обвинили в этом Украину, сказали, что это все Украина, это Украина мстит, но как-то они, видимо, считают, что службы безопасности Украины очень мощные, да, и работают на территории Российской Федерации, могут там подложить взрывчатку на борт самого защищаемого и охраняемого, возможно, человека в России после Путина, да, и куча других разных теорий, куча других разных версий. Какой именно склоняетесь вы? Потому что многие говорят в том числе о том, что, возможно, Пригожин даже жив, потому что о судьбе второго самолета, куда он приземлился, кто там был, пока что неизвестно, и Росавиация также не сообщила список людей, которые находились на борту второго самолета. Почему это тоже не было озвучено, непонятно. Вот как вам это все видится? Был Цой жив, стена Цоя в России. Будет, наверное, еще мемориал Пригожина. Пригожин жив, где-нибудь в районе ростовского цирка. Хотя, в принципе, там уже устроили. Хорошее место, кстати, для мемориала такого человека, как Пригожин. Собственно, почему я уверен, что здесь нет следа украинских спецслужб? Потому что была отработана система ПВО. Была сработана система ПВО, и даже такая российская пропагандистская клака, как телеграм-канал «Ридовка», известна своей просто токсичнейшей пропагандой, фейками и манипуляциями, но они иногда тоже бывают полезны. Они одни из первых опубликовали видео падения бизнес-джета Евгения Пригожина. И на первых секундах этого видео было отчетливо запечатлено, это видео, кстати, никуда не удалено, оно никуда не делось, был запечатлен инверсионный след. Инверсионный след от ракеты, зенитно-управляемой ракеты. То есть была отработка зенитно-ракетного комплекса.
С учетом того, что что самолет до начала пикирования шел на высоте более 8 километров, полностью отпадает версия, что это мог быть переносной зенитно-ракетный комплекс. Следовательно, любая идея о диверсионной группе, конечно же, она отпадает в таком случае. Это был зенитно-ракетный комплекс среднего, малого, большого радиуса действия. Это уже вопрос другой, какого именно типа. Но никакая диверсионная группа украинская не могла бы пронести аж до Тверской области зенитно-ракетный комплекс, проехаться на нем и нанести удар по самолету Пригожина. Хотя, с учетом того, что сейчас вытворяют ГУР и МО, ничему не удивишься. Но все же, это, конечно же, шутки шутками, а факт остается фактом. Была применена система противовоздушной обороны. Если применяется система ПВО, это зона ответственности Министерства обороны. То есть в той или иной степени Шойгу был причастен к исполнению данного приказа. А устранить Пригожина без приказа Путина, то есть самовольно настолько кого-то начать устранять из, скажем так, топовых представителей России, Шойгу просто не мог. Он бы намного раньше в таком случае, например, еще под Бахмутом бы устроил бы в штабе Пригожина, когда он только начинал свою кампанию против Шойгу, устроил бы там налет артиллерии. И от штаба Пригожина бы ничего бы не осталось, а сказали бы, что это все сделали коварные укронацисты. Но Шойгу на это не пошел, поскольку у него попросту не было указа от Путина. А он все согласовывает с Путиным. Он не свободен в своих действиях. Это было целенаправленный приказ от Путина через Шойгу, и произошла ликвидация Пригожина. Скажите, а вот насколько гибель и убийство Пригожина и верхушки Вагнера – это беспрецедентный случай для России? Потому что еще 2 месяца назад мы говорили о том, что все, мы видим турбулентность среди российского истеблишмента, мы видим, как тараканы начинают друг друга грызть в этой банке, и вот проходит 2 месяца, Пригожин мертв, верхушка Вагнера все. Вот что изменила ситуация 23 августа? Нет, но они себя грызть не перестанут от этого на самом-то деле. В межведомственная и внутриведомственная грызотня, она продолжится. Проблема Пригожина заключается в том, что он, начиная свой поход против Шойгу и Герасимова, не начинал его против Путина. Но Путин это расценил как свое личное оскорбление, и что этот поход лично против него. Тем самым приняв сторону Шойгу и Герасимова. В целом Путин ничью сторону никогда не принимает. Он со стороны смотрит за тем, например, как между собой грызутся Лубянка и Фрунзенская набережная. Он со стороны смотрит, как грызутся между собой олигархи. Ему это выгодно в какой-то степени, поскольку до тех пор, пока они заняты своими вот этими конфликтами, им не совсем до самого Путина. Поэтому он себя чувствует в таком случае в безопасности. Но поход на Москву он расценил как поход лично на него со стороны Пригожина. Поэтому он и непосредственно принял уже участие в ликвидации главаря ЧВК «Вагнер» посредством своего указа, приказа на его устранение. А в остальном грызотня она продолжится. Она даже сейчас происходит. На левом берегу Херсонщины, например, началась грызотня внутри подразделений, и это уже выносится на поверхность. До того командующий 58-й общевойсковой армией Попов обратил внимание общественности на катастрофическую ситуацию российских оккупационных войск с контрбатарейной борьбой. И, казалось бы, он не выступал против кого-то конкретно, против Путина, например, да, но его сразу же отправили в Сирию, никто его не стал слышать. А это уже внутриведомственная конфронтация, это уже грызотня больше с Министерством обороны, со Шойгу. То есть эти конфликты будут продолжаться, но они не будут непосредственно направлены против Путина. А что дальше будет с Вагнером, на ваш взгляд? У нас с нашей стороны говорилось о том, что Вагнер уже в Украине не воюет. Более того, буквально несколько дней назад, как раз 23-24 августа, сообщалось о том, что вагнеровцы восстают в Белоруссии, планируют второй марш
на Москву. Лукашенко, кстати, уже высказался, сказал, что я Пригожину никаких гарантий не давал. Не знаю, видели вы это или нет, уже отнекивается. То есть что будет дальше? Что будет происходить с Вагнером? Вагнер будет интегрирован, на мой взгляд, в вооруженные силы Российской Федерации. Они будут подписывать, они уже подписывают контракты с Министерством обороны, и поступательно они интегрируются в ВС-РФ. Таким образом, через некоторое время они опять вернутся в зону боевых действий на территории Украины, потому что российским оккупационным войскам нужен ресурс, людской ресурс. И вот как раз готовый ресурс, который можно вернуть в мясорубку. Туда они их и отправят. В какой-то степени даже там их и перемерят. Ну, возвращаясь к нам, возвращаясь к Украине, возвращаясь к фронту, вот вы отметили недавние спецоперации «Гурмо». Украина действительно на территории полуострова, вот буквально несколько дней назад, в особенности на мысе Тарханкут, была произведена спецоперация наших разведчиков, которые зашли в Крым, вступили в прямой бой с российскими оккупантами и без потерь вернулись. Сегодня, как стало известно, были слышны в Крыму в районе Перевальная Ангара на крымско-татарском очень серьезные взрывы. Ночью российские оккупанты сообщили о том, что была произведена атака 42 дронов со стороны Украины, и якобы их там сбило российское ПВО. Хотя, учитывая вот те звуки взрывов, которые были зафиксированы на видео со стороны местных жителей, говорит и свидетельствует о том, что это не звуки ПВО, а это реальные взрывы. Действительно, участились удары по полуострову. Как вам видится вся эта ситуация? Можем ли мы это назвать вот подготовкой к деоккупации Крыма? Подготовка к деоккупации Крыма давно уже идет, если мы говорим о формировании условий. Фактически с того момента, когда первый беспилотник оказался в воздушном пространстве Крыма и первый надводный дрон атаковал первый корабль российской Черноморской флотилии, ну и, конечно же, как первая ракета прилетела по Чонгару, все это вместе взятое, это все создание условий для последующей деоккупации. Конечно же, эти условия будут улучшаться посредством интенсификации всех этих действий. То, что мы сейчас видим, это промежуточный этап. Причем я даже не могу сказать, что это мы где-то на четверть к цели или на треть к цели, или наполовину, это сложно сказать. Не наполовину точно, не на треть точно и даже не на четверть. Это начальный этап, промежуточный начальный этап. Представим себе, что будет, когда освободится левобережная Херсонщина, что будет, когда освободится Запорожская область, когда временно оккупированный полуостров Крым окажется в полной зоне огневого контроля нашей как ствольной артиллерии, реактивной артиллерии и другими средствами поражения, авиационного типа, дальнобойными ракетами. Все это суммарно создаст прецедент полной изоляции полуострова и планомерного уничтожения находящихся там оккупантов. Тут, конечно же, следует рассматривать сразу несколько сценариев. Может быть, сценарий, когда после освобождения левобережной Херсонщины и Запорожской области оккупанты будут бежать на восток, именно пытаться через Донецк бежать. Но мне что-то подсказывает худший сценарий, что большая их часть осядет в Крыму. И поэтому сам процесс освобождения Крыма посредством изоляции и уничтожения, добития там всех оккупантов, он затянется на полгода, возможно, даже и дольше. Но, опять-таки, то, где сейчас находимся мы, это пока только начальный промежуточный этап, не позволяющий в полной мере охватить Крым под огневой контроль. Но десантирование как таковое спецназа ГУР-МО — это была совершенно неожиданная операция, которая многое меняет. Она меняет многое и создает такие фантастические сценарии на самом деле. Ведь подумать, что по Черному морю около 200 километров преодолеть, высадиться, выполнить боевую задачу без потерь и вернуться, при этом отбить атаку истребителя Су-30СМ, это невероятно на самом деле. И если это невероятное произошло один раз, оно может повториться, оно может произойти 3 раза, 4, 5. А там, глядишь, и, казалось бы, на временно оккупированном полуострове начнут, как и на левобережной Херсонщине, появляться серые пятна.
такие серые зоны, которые российским оккупантам будет очень сложно контролировать. А у серых зон, вот в том-то и дело, что у серых зон есть свойства. Они иногда очень быстро меняют свой функционал. Мгм. А пане Олександре, а есть ли у нас понимание, какая именно была боевая задача поставлена перед украинскими разведчиками на мысе Тарханкут? Если честно, нет. Можно только лишь догадываться. Там Мгм. есть соответствующие части, объекты разведывательного типа, комплексы, РЭП, комплексы слежения и так далее, размещенные в этом районе. Поэтому не исключено, что касалась она именно изучения обстановки относительно этих средств. Но в целом даже сам прецедент как таковой, можно долго говорить о репутационных моментах, но сам по себе прецедент показал, что настолько сложные операции и, скажем так, по расстоянию довольно-таки непростые и по обстановке непростые, еще помимо всего прочего нужно, скажем так, помимо всего прочего нужно еще и эвакуировать потом эту группу. Вот в чем дело. Мгм. Нужно иметь отход, возможности отхода после того, как ты выполняешь боевую задачу, потому что за тобой начинается преследование, все было учтено, и по уникальности, по степени уникальности сама по себе операция уже является показательной. А вот такой еще вопрос по поводу Крыма. Вот недавно глава ГУРМО Кирилл Буданов сказал о том, что удары по Крыму — это всего лишь начало, будет наземная операция, будет освобождение всех наших территорий. Вот как вы понимаете это заявление? Ну, правильно ли понимаю, что для наземной операции в первую очередь нужна деоккупация южной части материковой Украины или нет? Нужно все же. Все же Мгм. нужно, чтобы были оккупированы Херсонская область и деоккупирована Запорожская область. А, Без этого повысить эффективность таких действий будет, ну, не то чтобы сложно, нереально сложно. Это намного упрощает процесс. И опять-таки, я думаю, что до конца 2023 года мы уже увидим определенные результаты, и в 2024 году может развернуться более интенсивная такая диверсионно-разведывательная деятельность непосредственно на самом полуострове. А так, в целом, то, конечно, в какой-то момент без сухопутной операции на полуострове не обойтись. Она так или иначе к этому все подводит. Даже если мы говорим о сценарии с изоляцией, в какой-то момент враг будет настолько истощен, что он не сможет держать оборону. И тогда как раз начнется и сухопутная операция под оккупацией Крыма. Но опять-таки начнется она только после освобождения материкового юга. А как сейчас обстоит ситуация на южном направлении? Скажу так, мы находимся на второй линии обороны противника, расширяем там свой плацдарм, вклинились с левого фланга от Работина, которое, в принципе, уже освобождено, вклинились между Работиной и Вербовым до второй линии обороны, достаточно глубоко зашли по направлению к Очеретоватому. По правому флангу работе на Копани аналогично сейчас Мгм. пробивается клин. И это все говорит о том, что охватывается сразу несколько сел, которые идут по трассе 0408, прямой трассе на Токмак. То есть охватывается Новопрокоповка, Ильченкова и Сладкая Балка. А, Этот охват позволяет одновременно по флангам давить с востока, с запада и с севера, ну, например, на Новопрокоповку, давить на Ильченково. В свою очередь давим и на Копани с севера и с востока. То есть вырисовывается такой довольно-таки серьезный прецедент для прорыва, предстоящего прорыва второй линии обороны. Что это даст? Это даст как минимум выход на Токмак. И если будет обрушена вторая линия обороны по этому участку под 408, то Токмак российским оккупантам не удержать. А что будет за Токмаком, тут очень интересно вот что. Что станет Запорожской Балаклеей? Работино или Токмак? Вот что самое интересное.
принципе, Работино уже демонстрирует то, что освобождение этого опорного пункта, который находится, по сути, на границе между первой и второй линией обороны, он уже произвел, его освобождение произвело к более интенсивному продвижению, интенсификации наших действий. Россияне действительно сейчас паникуют. У них паника такая, что они пытаются в эту локацию согнать всех, кого только можно. И десантуру, и морскую пехоту. Загоняют туда территориальные войска, барсы, стягивают артиллерию, пытаются удержать. Даже с Васильевки, которая там очень шаткое положение у их группировки, даже с Васильевки стягивают подразделения для удержания именно этой линии обороны. Но у меня есть серьезные сомнения, что удержат. И вот опять-таки, или Работино является катализатором, как Балаклея в свое время в Харьковской области, или этим катализатором станет Токмак. Ну, будем следить за ситуацией, учитывая, что еще и Залужный буквально несколько дней назад в одном из интервью сказал, что украинские войска находятся на пороге прорыва линии фронта, хотя CNN, ссылаясь на свои источники, говорит о том, что в запорожском направлении украинские военные уже прорвали фронт. Будем следить за ситуацией. Последний вопрос, пане Александр, вот буквально 3-4 минуты до завершения нашего эфира, это истребители F-16. Как известно, Дания и Нидерланды уже согласились передать и обязались передать нам эти истребители, порядка 19 суммарно, если я не ошибаюсь. Как это изменит расстановку сил на фронте? Что ж, с самого начала, как мы начнем получать эти истребители, и как только мы сможем их применять, а я думаю, это довольно-таки после первого появления этого истребителя в нашем воздушном пространстве, это можно сказать, что применение начнется буквально сразу же, мы значительно сможем расширить выполнение боевых задач, разнообразие боевых задач по воздуху, по суше и по воде. Эти истребители позволят перехватывать как дополнительная сила подкрепления для ПВО, перехватывать крылатые ракеты Х-101, 555 и калибры, противодействовать дронам камикадзе Шахед-136. Также авиация российская тоже будет бояться эти истребители, поскольку более чем 100 километров радиус действия их ракетных комплексов, но они много о чем говорят. Помимо этого, этот истребитель может работать по поверхности, по суше, используя планирующие бомбы большого радиуса действия и тоже крылатые ракеты, аналоги Storm Shadow и Scalp HG. И самая интересная функция — это противокорабельные ракеты, которые могут они использовать на расстоянии 55 километров плюс. То есть тут еще и вопрос к Черноморской флотилии, насколько ей теперь будет из воздуха безопасно. Поэтому расширение боевых задач, которые они смогут выполнять, и номенклатуры вооружений, которые они могут применять, это все в значительной степени отобразится на эффективности наших наступательных операций. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагольно, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Тешекюрлєр. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Сайгылар кадашлар, біз yayınımızны екульнемек мечбуриятындемыз. Кайт етмеге истегенimiz gibi, хатенде Украина ордусы чешет түрлі истикаметлерде чоқ муафақиетлі операциялар gerçekleştirmekte. Elbette ki taarruzның beklenilgeni kadar tez ve acele bir şekilde olmaması bazılarını biraz uzgen ola bile, ama bu cenktir, bu savaştır, mında hiçbir şey kolay değil ve bazı bir beklentiler elbette ki tezden ömürge geçirilmesi ihtimali da büyük olmay bile. Ama mühim olan şey Ukrayna ordusunun kenedi yavaş yavaş ilerlegeni ve özünün topraklarını işgalden kurtarganıdır. Hususan Ukrayna'nın şarkı taraflarında Ukrayna ordusu sonki birkaç hafta içerisinde 3 kilometre ileriye geçti ve kendi topraklarını yavaş yavaş işgalden kurtara. Aynı zamanda Ukrayna ordusunun Kherson vilayetinde Zaporojye tarafında da demek muvaffakiyetli operatsiyaları gerçekleştirilmekte. Ukrayna ordusu komutanı General Zaluzhniy'nin bildirgenine göre Ukrayna ordusu aman aman demek cebe hattını artık keçe ve Rus ordularını demek kuvmağa başladı. Elbette ki bundan evvel de çeşit türlü
Системлер кулланаrak Ruslarga ciddi gayıplar berildi. Aynı zamanda Kırım'a da көргенiniz gibi Ukrayna ordusu ucumlar gerçekleştiriyor ama Rusya gibi değil. Rusya gibi adi vatandaşlarga degildi. Sadece Kırım'da yerleşken Rus harbi bölüklerine yapılgan ucumlardır ve yapılgan saldırılardır ve bunlar көрінгеніне göre devam edecektir. Saygılı arkadaşlar, ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız nöbeteki yayınımızda görüşkence.